Juaben Fosu enye ma wo nsuma Efia Odo ma ne ma me so wanyi na agya wadwene wate wo ye kwasia wo ya boa wo besoma wo nyi tsase na aba me so de bi ni wo fi Juaben Fosu tie message na me send ne nko wadwene wo se frida wo bie wa no ka kire me se YouTube channel ye beja ma Odobro ni me nkasa ho biem because me ma me twem Bema na ni bere ne yonko YouTube channel bi amfiri wo fa jibi fa kwase afiri wo afi suma nyankopon no mram so aboa jimi me ne wonum pepepe kwase aboa asia panyi ni yamade me ma me ba bie ni wa na danfo bewu amena kwako ni YouTube channel ho na minim se wonim nyansa se wa jimi bebebe we efiri he ya pokun se wo ye pani kwase a ewo ba akomo mo sakra bodo odie nkura sesem jimi de mo ye na je mani wo ewo ba akope ewo ti se ubaka se busuanim Lumba pe ne ba ewo ana mo ye nkura sefo sa ana mo ye tete kwafo nkura sefo ana mo ni sesa tunya na me kwa mo fa kwa nya mareho bie I'm just fed up me show so nim daddy Lumba na danfo ne nyanko ne best friend ye friend Juaben Fosu ode ne boy yenti obi anwom no Juaben Fosu yenti obi asem enra Afia Schwarzenegger live so Juaben Fosu ye daddy Lumba danfo send Afia Schwarzenegger message and I say o send any voice note and a voice message ewo eye bra na Afia Schwarzenegger eye live na utie ensama Juaben Fosu send Afia Schwarzenegger na so o ka kire Afia Schwarzenegger na no chiremu se ma Afia Schwarzenegger enhye na bufo na wan report no ana wan fa na ma Afia Odo before sister Afia we oba wo radio so live wo ka ten set assassin office me nyansani obusu mu a ka be boss me pese me send you ma Afia Odo no wa ba yi na menim se ye wo Afia Odo foforo bi wo ho chi Afia Odo ya ye nyina ye nim ne dia menim na eno na ejinja Afia Schwarzenegger me no nam so abayiwa na wo so no ho na me di full audio ni video ni bi edebro busia yemna yensem ne so na fitibra Charles Kwadwo Fosu ye friend Dad Lumba eto anananom se do anase ba mo wo befa ye nua be men enkame akoye se na japade a wagya ewo na chi no enum bi anenkrofo bi ani abre ewo ho ma countless of time ni Afia Schwarzenegger abe allege allegations bi a wa allege kire mu se ebra Charles Kwadwo Fosu eye Dad Lumba ewu ye no na danfo ye friend no eye Juaben Fosu ekire mu se ye fa Dad Lumba ni YouTube channel ene ni Facebook channel no online channels no Juaben Fosu kire mu se ope eno Afia Schwarzenegger ensema otai ekan so enra na Afia Schwarzenegger ewo live best 1 hour mu oba live na ebra no okasa no so wanya message na onya message no kire mu se Dad Lumba na dan for your friend Juaben Fosu ana send no sa voice note nintinum yentie Juaben Fosu has sent me message mama ye na yentie at the same time. Good evening. Me for sister Afia we oba won fi mo so ba so me bushum ti me for sister anya man ba e sister. Tisia na obi send message ya me. Wo radio so live wo catch and set assassin office me nyansani. Sami wo Who say we Jimmy? Who say papa we Jimmy? Who say papa we Jimmy? Obushum a ka be boss. Wachana se wumu adia media asase me fi se wunim lu bante no ena na me no kasa be bia me no kasa record me ba me kam wate wase ne me pese me send you ma Afia Odo no wa ba yi because se wo fa bi mi ana so nya mi a hey they Juaben Fosu just threaten me with Afia Odo on person oba send Afia Odo amana ba me so hey mummy start audio no munya botemu sis wa send me audio sisi na e bante mummy enteli Afia good evening me for sister Afia we oba won fi mo so ba so me bushum ti me for sister anya man ba e sister tisia na obi send message ya me wo radio when you stupid quiet and come message a message anya message a message me sune wo mi fie no nka message obeka message but mummy enti so live wo catch and set assassin office me ansani sami wo busu mu a ka be boss wachana se wo mu adia media assassin me fi se wonim lu bante no ena na me no kasa be bia me no kasa record me ba me kam wate wase ne me pese me send you ma Afia Odo no wa ba yi
because I will for being me and us only and a wolf fear, cover bones him. Because I think I'm in a Kubushamasi. Nami ko Krona Kubushamasi. Who are you? And as officer Minokasana, inter officer and one. Also, my more 10 times of fear. Papa Famico Fina, compare and contrast. Famico Abusium. Now compare contrast, and Nipa Omobusium. Now, Cosatigame, Abanteso. Namico Abusium. Don't tell you. Because I said, also, my more 10 times of fear. What are I? Media Boone and India Mount. But if you say, no egg and the anchor. Be careful about me. Unobia, Bisminobia. What are I? Your first and last warning. And yet, so I catch a assassin of Senior. Oh, near Bematissamian, cover bones. What are I? Man, your first and last warning. Okay. Now when Jimmy has any message will come over by any Jimmy be and yeah, my man smell Afia Odo. Juaben Fosu. Mimi ni usu wa mi feel because me busium. Mimi feel na mi free muno. Juaben Fosu. Me ma me baby anyone na dan fu bewu. Ama na kwako ni YouTube channel ho. O Juaben Fosu. What was a message about wrong time? Na minim se wunim nyansa se wa Jimmy. We crash as a word Jimmy, and yet my won't smell Afia Odo man and mamma so. Hey, right there. God, I'm dead. Juaben Fosu so best man why na ba so. Eh, say Jina mu Jimmy. Oh Jesus. This is interesting. Oh God. My both of my mama and partner soon you when you a year ago. This oh Jesus. Oh Jesus. Have you ever done quite here or do you say when I quite see a bisu or come? And then my own small wine, my name. Oh, Jesus Christ. Jesus Christ. My man sending a message. Oh, Juaben Fosu Efia. When you need your Juaben wate, oh ya kwasia, oh ya bua, ubasuma wuni chasili na abameso. Meso di ebini ufio Juaben Fosu tiye message na mide send una nko Juaben. Meso, woso. Meso ebini ufio because if you na ufio no mani breade. Wonso osu ebini mi fie. One say free that will be one catch me say YouTube channel ye beja ma odobro ni me nkasa ahu biem because me ma me chem be ma na ni bre ni yonko YouTube channel bi amfiri wo fa GB fa kwase afiri wo afi so manyankopon no mram so abo jimi me ni wonu pepepe kwase abo asia panyi ye made message no ko ma me mon senti se ko ya oh Juaben Fosu Efia. When you need your Juaben wate, oh ya kwasia, we are bua ubasuma wuni chasili na abameso. Meso di ebeni ufio Juaben Fosu chiye message na mde send una nko Juaben. Meso, woso. Meso ebeni ufio because if you na ufio no mani breade. Onso osu ebeni mi fie. One say free that will be one catch me say YouTube channel ye beja ma odobro ni me nkasa ahu biem because me ma me chem be ma na ni bre ni yonko me blocker no me blocker no afi so me nyankopon no mra me so abo jimi me ni wanu pepepe kwasia abo
Thank you, Jesus. Jimmy na Ghana for so muso na Jimmy na mudi nkurasesem ni Jimmy nkurasesem ni Jimmy nkurasesem amobra kohwifo nkurasefo ma ene Clayton fo mema mu Jimmy na sente sa mumu wan moya mudingu hoi mumu wan ene de kapreba se monyenko na monkoye monkodi na wotweda no enti wuti bi court se wusika ya aboa wudi sika mobi enwan ye kobo busia no wan ejapade ne de kosi awo a wan mumu wan ne di animu wan ne koja ye ma ye kobo busia no osiafo Obi ase what be that? Obi ase what be that? So obi akoyi wonu ani sika. Sa wode koye billboard na nkwase afo we mo. Aboda mo no nsa na be wadwimo na person say na nkwase asema. Fa say na wo ma me na wo busuafo. Stupid bitch. Another fucking stupid bitch. Fine girl. It's a Friday, man. I'm so proud of you. Yes, a concert, a car. Make a come because I am to say I'm home safe. When I said maybe I will order mackerel. A cup of 5. I got 5 minutes to 5. Maybe I order whiskey. I made the judge many. So, would they ask the same in Kwasi? Never to me what hand I will say yes. You made Jimmy fucking winning, sir. Congratulations. What about Kwame Jimmy? The next time, yes, I send him back home. But I could be able to send me. Who send me one be my master? Nini na so we need chance. Stop it, bitch. Stop it, bitch.